Keusi wakhulume ngoba impilo yazi lesikhiwe lama baleskhiwe ngwazwe lapha mina ayangehluli kodwa ukukhona nje ngamafitshane ukuthi ngeke ngafika lapha eklini isafika lapha sasilo babuthi sahlala nabazali sahlala ngapha phansi kwesihlahla leziyana nasenjiyani kwakunezinto eziningi i-septic tank yethu yayibe lohlupho kwase kuthiwa kufanele ufike kwintungu kwenziwe ukuthi waiting mothers shelter ingakabi khona kwakule cottage isakhiwa ingakapheli so akwamakapheli but kwakunezinto eziningi ezazizenziwa ngokushotayo kodwa isikhalo sabadala sasithi sona abantu sebenganiselelile emuva ngaleso sikhathi so-ke inkuthazo engayichiya lelo langa laphana yabona inkuthazo engayichiya lanamuhla ukuthi kunabantu ababala iBhayibheli kuthiwa abantwana bako-Israyeli bathi sebengena eKhenani bengakangeni eKhenani sebesebingeleni laphana kwasekuthunywa inhloli ukuthi zihambe ziyehlola zibone ukuthi ilizwe liyangeneka yini yaba koma umuntu ngakabaselukhani bathe besiyabuya ababuya bezingetulibo bathi bona ilizwe liyangeneka abantu esibathulela lapha ngabenzalo yama-anarchy balengane siqatha so vele ngeke simelane lapho sithe sibakhangele thina abantwana sasibona thina singangentethe emehlweni abo futhi ngeqiniso siyizwe intethe babalisa konke ubunzima babengahlangana nabo so nezindlela babesithi hayi ahle sidlaleleni ngapha laphana kakungeneki laphana kuthiwa ngaleso sikhathi abantu ababesuke eGibhithe besiya eKhenani abazali bonke babephendula endleleni kwakuselulutsha kuphela ababezile endleleni abadala bonke babengasekho kona kwakusele kuphela uJoshua loKhalebi namathambo kaJosefu ababehamba bewathwele kwakunezinto ezintathu uKhalebi uJoshua namathambo kaJosefu okuningi lokhu ukaba lolungazange lolu Gibhithe loluzalele endleleni so uJoshua loKhalebi wasebesithi hayi sesizwile abanye laba bakuripotile nathi sipheni ithuba lokuthi senze njani siripoti bathe besukuma bona beripota bathi ilizwe lihle okwamagama njengesithembiso sikaNkulunkulu ilizwe simonile ligeleza uchago lenyosi bathi belinganisa bathi bona amagrapes angikhona angangekhanda lomntwana so asilolizwe lokuyekela ukungenwa ilizwe lokuthi abantu benze njani bangeni lapho kasingeneni ingalo zama-anarchy azitsho lutho kithi we can conquer these people asingeneni sithatheni ilizwe so lokhu yikhonapho akhuluma lani mhlalokhana silapha bathi hayi ingalo zama-anarchy asolutho ingalo zama-anarchy asivuleni ikliniki esingakwenza kuphela yikubambana singabambana ama-anarchy siyawatshaya okuhle ngale ekliniki sizavelana u-honorable utheni indlela iqakathekile kakhulu abantwana bazazalwa abantu babekhona esigabeni kube nokuhle nxa singezanga njalo sizahlala sikhala singale komncwane eKhenani amafitshane Paulo sikhokhele singene eKhenani Ulutsha phela hayi ngena ngathi eKhenani wakithi ngihlonipha abadala bethu abakhokheli besigaba nginanzelela ama-general ngithanda ibizo ukuthi ama-general ama-general bethu abasikhokhela iklinikhi yethu baba council chair lo councilor wethu mama uMrs Tuwe olani bakithi lonke elilapho ngile more than 2 years ngaqina lapha
Abazi ngilami ngasuka ngibuhlungu ukuthi into sezitshintshile la ekliniki yethu singakafezi iphupho lethu. Okungijabulisayo ukuthi engagcina sikhona ngoze ngalahleka ngomehluko osuke khona. Akuna muntu ongathanda ukuza ukuthi abantu besigaba lesi ikliniki leyi bayayifuna. Singabe thina ukuncedisa kwethu kuyikho kungabe kuyasilela ngoba into lebala lesikole lithi unique ngenza la more percentage izinto. Ngabe lento ehlukene lezinye izigaba ngekulilima indlela abantwana bakithi abantu bakithi abancedisana nohulumende ngayo kuzakhiwo ezinje. Yona le wadi lesikolo menze uzakhuluma ngesikolo sewakhuluma ngevillage mama mthulu. Konke lokhu ngabantu u-Vice President sisenyamane wathi makulento esingeke siyi-quantify esingeke siyifake ukuthi yimalini namagimo wabadala abathwala itshebetshebe ngebhave ekhanda abahamba besiya kukha amanzi befuqa ngebhave sathona sonke sinetho lapha bekhuluma la akula muntu ongathi lokhuyana yimalini uyafika uminister uNdlovu uthi izabelo ezingu-50 yizo seziphuma ku-headline kodwa amandleni kawaphumi. I think wakhuluma khona sokaKambumanga namuntu CEO etshela u-Vice President ukuthi 2026 priority phezu kwakho konke ukuvulwa kwekliniki yeNgwane. So akaqambela abanye bonke amanga laphana thina ngasilela amanga laphana hayi yebe sibambanise kakhulu. Engikubona kuthiwa kuyasilela into ezingathathi isikhathi. I remember siyavula igama clinic insinalete yagcwanya 1 week. So I don't know whether silayo i-bill of quantity ukuthi insinalete yona kufunekayo i-tubing kufunekayo. We need to plan baba village babandebele nani mama labadala ukuthi i-idea ye-commissioning injani. Singathi sesondela ku-commissioning siphela kubona abantu sebenyathela namakhonzi akusiphathi lokhuya. Let us plan well in advance, involve of every stakeholder. Ngiyaxoxa lo staff ngamtshela ukuthi ngitshela ikliniki le nyakazoyivula ibambe kuhle uyakwazi is an elder to me umuntu omdala ngiyamhlonipha. Bring him livumelane council lina njengabanikazi besakhiwo lesi ukuthi what is our idea sifuna ukuthi kuzabanzi umuntu vice president. Angithi ukuthi it's impossible but it might not be easy ngoba kukhanya sebedlalela ekulilima ebelapha December sekuyile nxa simtholile it's better but nxa singamtholanga certain minister of health will come, we can make sure of that, but asikuplanning in advance sitshengisele ukuthi as people of Bulilima si-organized, si-united. Ngikhulume khathesi labe-Rita baza ukuyokodonga to assess whether siyadipena lwana umgodi or bayasaveya. Ukusaveya kutricky khathesi ngoba kuyakunika false water table namanzi amaningi lawakhona, but ukudipena as long as kungenasimbi eziqamukeleyo it's easy. So umgodi osumdala kuyaba nama-complications, but iriki khona nokuma lo provincial head umuntu osezabiza bese beku-holiday after Christmas before New Year bazabuya. uNkulunkulu esiphathisile bangasikhephela before. So ingxenye sokuye ukuthi thingalisola lena emeli indawo lena asazi ukuthi kuzavuma lokho, but mina ngibona babandebele April gives everyone enough time. Everyone. Kuna muntu ozakuthi ujunior bakithi asazi sonke omunye wethu la ingcebethu yakhe yalo
sizoba lomcimbi omuhle la. I'm happy to see what is happening. Mina all my party nge-trees amele zingu-50 kodwa zilande plan. Iroli yaphela khona apha. Yoyathine usebenza lapha isake imvuke. Hayi ngiyadlala. But imali yabe selele ukusithatha angitshela umama u-22. Then Zamele ngu-50. Mese ngothi ngiyazitshela. Ungena kachana so the problem is better for the siyazana mdala bengitshela ukuthi ngile program but ngimtshela ukuthi bengayazi ukuthi ngiyana bengicabanga ukuthi ngiya ePangani. Pangani is not far from Philapuseni. Baba ngifonele ekuseni bethi ngipha ama directions because ngiyakwazi ngiye Avoka near West Nicholson, no figure of corner 30 kilometers. I should be there by 12. So, come over there, I think if you get Navale, I think you could let this one in Amapo, or number 2. But Malingan told about the dam in Peluting, each man. Nalen in the constitution. Constitution is a sound. Moreover, I am a firm believer of service delivery. Ukuthi umuntu uyavotela bese sisebenza nzima sokuvota no. Sifuna ukuzwa abadala ukuthi babona ngani siyenza isifiso zabo yini. Bese siza notizo bekuqhuqwe impilo bemayika abantu bemthela indaba zakhe. So we just want ngisaba ukuthi ngiyobalindisa futhi nabantu abadlula 400 na. Nithi ngixolise kulokho badla. Ngiyabonga. I think uzawapitane tu lokho ngikhala nge-truck yokuthwala ichebe ngiyisoyela so hey angikwazi grade 1 block yani uzaphela lokho sukusilele so ngile challenge Soka meapa. Akela na yapele ndibeni kodwa. so le challenge Na nizafonela uMinister we-Home Affairs. We agreed ukuthi i-lotteries yabizwa i-classroom program. Nakutshela yeah bathi inhlangano yabona sekhohliwe mana sakhuluma lapho so kumele ngimkhumbuze but budgets have been closed for the year. So I suspect realistically so kuyinto ye-first quarter next year. Na uvuma yini. I-truck yami is down for almost a year. But asla abantu abanama-truck la ekudilwa ulokuzeni. akhona ngiyosikhangele ukuthi eka-ministers zaphela if ile cheaper siyisebenzise to hire ngoba kumele sithenge isitina kumele sithenge isitina lesizangaziqede yini lokhu masinya besidinga ukuthi kube kungaba phansi njalo la sihlale la one isebenzisa siyabonga umakhansi bakithi ngivumeleke sijajele uminister yona izinhlelo zawo eziningi kanjani kodwa sikuthi khona bana bevele sakhe khona umthunzi wenu ukuthi siyahlala khona besihle ukuthi sizakuya komalibazisa siopemo sikomabhayi kodwa umgodi wedamu ukuzamelela yonke le migodi wakundlovu sicela ukuyinyathela khona edamu uquma iribhoni leyana then you fly to Bangkok. Dala mbona bangakhululeka. Ngiyadla khona lokho. Azamele ngesikhathi esilazi sikhambene edamu. Konke umgodi wedamu umelele yonke le eminye. Yes. Bona nje sikuminyeze. So lapha asivumelana ukuthi atholeni indlela zokuthi sifike edamu. Salibonani. Okokuqala nje zathanda ukuhlonipha bonke zonke inkokhelo esinazo lapha. Angizukulandela ukuthi ngiqamba ukuthi ubani nobani for the sake of time.
Mina njengoba sechila uDube lapho ukuthi ngicabangani moyo ngokwe village kodwa isiyazi ukuthi makusetshenziswana kulabanye abantu abayeqele ngapha ngokwe village ngise village esibomvu kodwa ke mase siza kwezentuthuko sebenza sonke njenge PPTT sithatha size siyefika la sesibomvu ngimeleke uhlelo lwezamanzi ku South African branch ukhona ke ubaba uphansi onguye ophethe lo hlelo lapha ekhaya kodwa ke ungicelile ukuthi yena akaphumelele ngikhulume on his behalf amanzi bakithi siyawazi ukuthi abaleke kangakanani umntwana ezalwa kufuneka amanzi esikhuleni kwakho kufuneka amanzi ngitsho noma usuthule kuyadingeka amanzi abaleke kakhulu amanzi sibonile kuminyaka edlulileyo ukuthi sike saba nenkingi impela size siphiwe lo mgodi kwakunzima kwakungathambanga le damu lethu livelela lenkinga nje sikhuluma kumanje nje amanye angena nje aphuma adlula inye umqaso sibhekane nawo esingazi ukuthi singakhala sizwakale kuphi kodwa ke njengoba abahlonishwa bekhona khona lapha sikhala kubo ukuthi hayi nanike niyiphushe khona ngale phambili ukuthi hayi abantwana lapha na ingwe izalele endlini abasazi lokuthi bayenzeni so singajabula kakhulu mase singathola nje ukuthi sixhaswe lapho kuleyo ndawo ngebhadi ke ngeke ngithi ibhadi inhlanhla ngithi sikhuluma ngawo amanzi izulu lisuke lapha seliyenza ke ukuthi abantu bengaphumeli ukuthi bazofika lapha kodwa ke umsebenzi uyaqhubeka kunjalo njengoba Chile uDube wathi is a blessing in disguise konke siyakufuna ngoba sikhuluma ngawo amanzi lapha bengizathi ke njengoba ngimele iBBDT njengoba size lapha sizobona lemigodi size sicele nomhlonishwa lapho ukuthi azosikhomishela imigodi le kuzakhamizi zalapha la kunkokheli ezikhona khona lapha osini yasebhuku nabo sebhuku nabe development sikukhulume nabantu bethu ukuthi khona lokho abakunikwe iBBDT bakithi sikunakekele kahle ukuthi makusizo kunye siyengezelele phezulu kwaloko sinakho kungathi sekusizo kunye kutholakala ukuthi lokho sinakho sekunjani sekuvandaliziwe sikunakekele bakithi amanzi water is gold ngiyabonga mina benza thanda ukuthi ayizaba mfitshane ngoba ngibhale phansi laphana bengikhuluma ngicabangela kade sinzaba ngibala injongo eyenza ukuthi size sibe lapha ukwenzela ukuthi honorable lo baba CEO lo DCC chairperson wethu abekwazi council chair wethu sorry ukuthi injongo kuyini injongo yomgodi lo yiwaba ngokuqala nometha babela imgodi yawo kodwa mina ngizathi ngokuqala esabuya la ngenjongo ka president ezama ukuthi asiphakamise ngevision yakhe ukuthi no one will be left behind injongo yokubuya komgodi lo bakithi 2023 izifuyo zika 21 ezaphela edamleli lengwana zaphela futhi edamu lendiweni ireport yafika ku president wasinika ke uminister ukuthi azosincedisa uminister weland and agriculture ubaba uMasuka ngo2023 wabuya wazosivakashela mhla ka it was 8 December waqala khona ngapha engwane edamu loneli sabuya sazolubona siphakathi kodaka sasuka la sayendiweni wasithembisa ukuthi iviki le ayipheli irigi ingabuyanga izogebha imgodi yonke for amadamu ayi2 imgodi kuzagejwa umgodi wamanzi kugejelwe umgodi wengadi ewe community nginanzelela abadala bethu bomntana abalapha uchairman wethu weCouncil baba uNdebele lo CEO baba uMlawuzi wena ngiyasebenzisa first name ngicabanga isisibongo ibana bengwana development trust i-committee clinic siqale ngale ngeclinic badala lonke abesigaba salibonani ngiyananzelela ukuthi silabo abafowethu abavela phandle kwelizwe la
Bakithi ilanga elinjengenamuhla lilanga engifisa ukuthi ngabe wonke umntwana weBulilima uyalibona ukuze limkhumbuze ukuthi nxa uyinzalo yeBulilima ulengxenye yokuthi uncedise ngalokho esesibone abahamba phambi kwethu bekwenzile, abafowethu labodadewethu, abomama labobaba. Indawo ekuthiwa ngu-Region 5 iBulilima, okutsho ukuthi wome kakhulu nxa kukhangelwa izulu esilithola ngomnyaka, kakhulu isikhathi esisikhangelayo ngu-October kusiyafika kuMarch. Izulu, inani lezulu esilitholayo liba phansi, okutsho ukuthi sidinga indlela zokuthi sigole amanzi kumbe sigebhe amanzi phansi. Isikhathi esiningi uthola ogogo sebethwele nzima ngezikotsho lezi, ezinye ezafakwa ngesikhathi sikaSmith ezokuzisebenza la namuhla. So eliwenze lapha liyi-PPDT, bakithi lokhu kuyisimanga esigabeni sakithi. Ukuthi lihle likhangele lithi sifuna ukubamba khona okukhatshana khona kuma-periphery yawe-village, sifuna ukuyakhatshana abadala bethola amanzi eduze khona phansi. Ngilento elokungihlupha, ama-vegetables adliwe ePlumtree lapha avela ngale wakoBulawayo, engxenye asikwazi. Iningi lakhona livelele enyameni ndlovu, behambise emarket lapha. Abantu abangama-vendors ePlumtree bayewoda ngale. Ngaphandle engxenye kwekhansili laphana kumbe lakoSolwezi, iwadi le is the nearest to Plumtree town. Nxa nje singaba lomnakano wokuthi hayi gogo kade sisekule hosepipe banithelela, kube lokuyimoto kubuya kuzothatha la. Nxa kulento engikhathaza kakhulu ngoba ungaba nguminister lethuba lokuvakatsha the whole country, into kuthiwa yi-local economy yethu kasila. Nxa lingasathumezanga yena lani imali ebuya amantendi komunye umuzi uyona intuthu kungenzakala ingabonakali. That is dangerous malikhangela lo mumo ose-South Africa ukuthi unjani. Sileyinye iweapon esingakayisebenzisi. Iweapon esingakayisebenzisi yi-power ye-diaspora, isebenza le-local community, ibambene lohulumeni. Engiboneli kwenza, benzithi ngilesikhathi benza litshela ukuthi ngingu-MP la, kungake sikubambe sonke lingamangala. Izikolo, ama-clinic, every month abantwana beBulilima bakhipha ama-100 rand bekhulisa isikhwama abaphandle kwelizwe. Abasekhaya batshaya izitina babuthelele inhlabathi bathutha behambisa laphana kusakhiwa. Nxa kubuya i-devolution bebuya bekhansili labo bengena khona pha. Bengithi Ndebele nguye ngabazazi zonke. Ngibale ama-clinics, ngicabanga ukuthi sile Somnene lapha khona. Idiba lesayitha i-ground breaking. Silengwana khonapha, iGwambe ivuliwe, iGambu nxa likhumbula yavulwa ngu-Vice President. Yiphi yabe ngiyitshile. Uye eziko iGwambe clinic la. Ezikolo iThemahale secondary sile Huwana, sile Ndiweni, i-secondary yeNtunungwe ngingakhohlwa ezinye. Konke lokhu yi-brainchild yethu. Ubusukhangela khathesi I observe makuthiwa kulemfa. Liyakwazi engikhuluma ngakho. Iyavula igroup ye-WhatsApp. 1 week, 1.5 weeks isitshayile 100,000, sometimes more in rands. Ake sibe lo mnakano wokuthi maybe siyiBulilima ake sivuleni ifactory. Into esingayiphakamisa lapha abadali ngesabisa abantu. Ilombono wokuthi sigweme ukuthi abantwana mabekhula bacabanga ukuthi impilo iphandle kwelizwe. Maybe bias yami ukuthi nginguminister we-industry, but you know ukuthi until 2025 ilizwe leli belingakwazi ukuthi ingqolo ileyana
uyagiga yenze iflower ekudingayo ukuthi uyenze imacaroni ukuthi nje ube lo mtshina lamanzi akule into emangalisayo iflower lamanzi khona siqalise nge-national foods lapha into esingayibona ngani iyadura kodwa we still have 80% of ipasta ethengwa e-Egypt. Egypt buya khona le sithwele iflower lamanzi ngoba bona bahlakaniphile bakwazi ukuhlanganisa thina sikahlakaniphi. So I wish kwesinye isikhathi siyibulilima ke sithi thina ipower leyi esilayo how can we harness it ukuthi isivulela amathuba emsebenzi ebulilima. Hambe eChirezi mawufuna ukubona kulinywa i-sugar cane uyichukela ngani. Ama problems abachiyene ngisebenza labo ngoba baku industry. An average farmer umnyaka mawusiyaphela uyathenga i-3 ton or 6 ton truck uyathenga i-tractor. I-problem yakabuya kimi uzokhala ngokuthi abagayi ichukela beThonga Juliet bafuna ukuthatha 25% kodwa bona bamele bathathe 23%. Khangela ama-problems abo. Usubuya kithi lapho i-problem yalapha ukuthi umuntu ufuna ichukela. So asikafiki lapho esifuna khona ngezibhedlela ngezikolo kodwa ngabe siyake sithi sivumelana singenzani ukuqalisa i-economy. Mbona ngani sisemuva batana sisemuva. Liyawazi ukuthi i-plum tree lay phose it's as old as Mutare ngoba ngamadorobho adalwa yi-railway line kuthiwa kusesitishini i-train station yayilapha. Mutare is now a metropolitan province and akulanto abalayo ngaphandle kokuthi engcenye angifuna ukuthi ngizithethise mina kodwa bayakhangela kusasa. One of the biggest factories esilayo kuthiwa yi-mega market iwater isawudo elinye lisuke kuTswana lidlula lapha ngomTare road siyakucineni leli siyapackagwa libuye ngetruck sizolithenga ko-Greens la. Into engibona ngani asibeni lethuba angifuni ukuba yimi engicreate ithuba leliyana but nxa libuya homegrown liphume ebantwaneni bebulilima sike sithi ake sibeni le platform to talk about the economy yakithi. I think singatshiyo kunene ngiyi-politician kweyinye i-life yami nginganika imike liyagcina lizisola. Ngithanda ukuthi ngilibonge ngalokhu bakithi. Njengoba ngithilo isifiso sami ngiyakhumbula sibhoda lapha kulelanga sibona idamu lapho elivuza khona kule ngadi abadala abasebevalile ukuthi omama bengakha amanzi inkomo ziyaswela amanzi okunatha la. Ngiyakhumbula badala sipena omama ithuba lokuthelela ingadi bale madlanyana elizathola bethenga itshukela ekhaya ngoba ePlum Tree silegap enkulu kakhulu. Ngivele ngilombono ukuyayakha okuyimarket nje ukuthi abantu bawo nxa lilimile liyofaka khona pha ngoba asila structure esi-decent esingela ngcekezi sokuthi abantu bathengisela ama-vegetable angaphiwa kuphela indawo ye-council. Siyabonga kakhulu. Kwambili ngesethembu ngesekombo lithandana. Eliwile izolo. Siyabonga mama. Izandla. This is beautiful. Ngiyacela ukuthi ngifundela okubhalwe la Bana Bengwana Development Trust. How can I pronounce it? Wild Ganzen Foundation. Ngwana Pole Solarization Project was officially commissioned by Honorable N.M. Ndlovu, Minister of Industry and Commerce, 21 December 2025. Oh, look up. So, umuntu oyenza lokho, I think let's have ama-details abo lawo engxenye angaba nguThungarara kanti uThungarara befaka let's promote them. Ngizacela ama-details akhe ifile lapho.
Uyazongifakela efonini. Siyabonga kakhulu Lo bakithi. building lo. Yeah, it's very nice. Akuhle. It's very nice. It's very nice. Maybe kungawoma sokungaphenyi. Photo opportunities ngamela ngapha nje Yes. izitekeli zethu. Babu village head. Usikili wafundela ngapha. Yes, ungabusuku. Ngale umlomo wakho usukela Lena bwana asikwase ngomkhonto asikwase kusukela pha. Asikwani. La ngapha kufuna abantu ngapha. Othi oyiphamela useke wena.